political figure Michael Manipur dagi puthok pasi equity Congress kumba yam dominant political party lay riba natragana BJP kumba te tamo itho ene khan shuwai wai roi aduma to why tamo ai hairake adu de personal na personal khumage ba adugi photo ide na na ide moina puthok pi ge di ya de na ki adi amon khallo ge ai bu na to ju ibungo bo ya kanano ma phajana sembi ge di yamna puthok pi bai na ngasi babu kari oirage ne Dr. Maina ahum la oirami Dr. Maina ko oza maina ji am qualified do nu pani mi ahum la thangna ahum la oiri na to matri ha Congress ki political dispensation no police leina matri happy de adegi growth of swung amroi kai no national figure di soi oila roi ba adi kai ngasi general secretary mo ha problem general secretary di Congress ki general secretary mo ha pobra ba nati aduna hujik se ai keno haise ke ba hujik keno da CWC member mo dilai aduna hoi CWC member ha bitu di hoi sahi kari yenga ga respect am pe ko ani the main yang law bai du di union cabinet ga hapa mi aga tha hapi na to yes aga tha ji yam chahi de yam law di wangang ne ba angang ne hai bi ai ba ado aga tha hapi ni adi Vincent Pala hapi ni Meghalaya de gi di adom yawi adi Assam de ani dum yawi adi akoi yaw ngam di aduna takpadi Manipur se sieng ne hai rabda ba Manipur hai tare ko ani Conrad wena khara puno samwa gi keno khara khudong chawle Assam na chaw gre akoi se kaim ta chanaroi ha ba aduna chanaroi do bo pot da sum leidana chanaroi do pot da sum leidana leiraga di political growth leigata national leader kai di thola ke do ngasi among khalo ke di personal among oire national vice president kai na ai kasu khangsadaba haijadaba haibi ai mi na di ai su oblivion da leiramni vote ani ka da na